megalayapost.news. Lada pikwa bani keren penisya kan kakam. Kamu mau kata auto hakti jumpa kita mendan. Tak tinggi salah kan bani keren. Kau auto hakti mendan. Beri ulek moi high level. Ha? Mi gede hire drabar auto. Kumno umle lain deh. Yo lese kadon ka ai. Kejing tumu ka ba. Kejing anong simat. Nakadaw jingai peteng uba Marcus Martin bankam kum unong yalam kanongpo region Auto Owners and Driver Association baladep ban register temai bat ba umdesu unong yalam kinong yalam batemai jokane ka kenhon mentagasngi kilalik ban bu sundon daga jingtho ban ujur persya ya u haka office u district transport officer baru hapo kanongpo police station kabaki persya jur nakadaw ba udang kambej haduk menta ba ude unong yalam jongkate ka kenhon kinongnya auto hapo nongpo klem dayo boru naka sorkar ban pensisai kot isla Habakren cekinong tok kubor, uba banasar nengdo nonglaj presiden ka NRA ONDA, buat uba Elian Bai tengsong education setri, kilaong bagane kajuk menta kam desu kajuk ke badang sadum, bat kibriu kila start, bat kila tiblut, hendrai ka basung lungo kalong buat uba Marcus Martin, udang ya kam jubor bej buat ude unong ilam, jongkane ka kenhun, buat hadin buat desu unong ilam, bat ru wat ya ka sengru ladep register semai, bat kila donru laki jong kinong ilam bat semai, ka basung lungo susu kalong buat udang yalam, bakla ya ki driver auto rickshaw, hakaba haduk menta udang sim kebu, hakakerteng seng wat ban lumpisa na kinongnya auto rickshaw hapo nongpo namar bun kinongnya auto rickshaw kila klumar na kajingkam nong elam jubor uba Marcus Martin nakaliang uba banasar lengdo nonglaj ula kentho da kaboong kumno uba Marcus Martin udang nut ban kam jubor baude nong elam nyong katika seng namar nakaliang kaseng kala de berregister thamai hak office u deputy commissioner kariboy badru bala itu ya kane kaseng da kate ka office u deputy commissioner bat ka basulungo kolong baudang nut ban kam trai manik panjing kersan na ka office u DTO kabalong bean bat ka bakam sukhya susu kolong ba ukam jubor baude unong elam haka bawat tangga auto rickshaw kaweru umdon batla sukam jubor klem nongrim Tena kalian tu hangni ngwan berpensai sepi ki press ki media sepi ki driver baro bedan hapo ka nongpo region berkunjung ki pajba ka page kan news te ngi yang hangni na kalian kum kinung yalam jo ka action ke pla itu kerpang da ka an da ka DC office te nilayor ka probal na polisi office yang begitu ki benai ke pla dep sedin te lapan scam yang ngi kum ke ginung yalam di bapura jangan dik action kemudian ngi haban page ban kmit ya baro kini ki driver ki bahaba po ka area nang po te nakalian jangi ngi so banong ba kajing mi jangi menta sakma kalong na menta kajing uwe pat ubri ukam sikam kum utau nong yalam jangan dik action te kane kalong gabu jinge ingi kum ginung yalam he haji sia ngi lamut banyak sakmat ke kam ban pentulun ke kam sakmat nri ubri uni ubri udang penwit udang kam sikam gum tau nong yalam jogan eka action te kat kum ka jingya jongapor ano epi ba ka perthai benta gidon kam gikot kisla te klem gikot kisla phimla ban le e ruem amar gikot kisla ano epi nadu ki action ki NGOs bat ki seng tremon subha ba fer ki haban man register ya ki seng gijoki hapo DC office nang baka DC office nega an jadi itu yaki kan pen scam pura yaki kum kita nong yalam ndre ka balengo kalong ba hapo kan eka action nong po jengi long ba kam nong yalam ban da ubri ubom don gikot isla ringi ngide gibri ke bladon gikot isla ke blabiang lut ila hadin bengla budin la khalai snem hadin bagani ka register ka layap joga nong po action register bagani ka register po nong po ka layap tengi kum binung yalam ke badon gaji sukhia namta kani ka kam action ya ka yap im joga ni ka action ngimi sakmat ni budin ni kani ban ngisem sisa pleng baga une ubri u bat kam nong yalam hanong po kemur lalong ilegal namar belai ba katto talikisnem uklem renew shu ya ka action ndrei ka balongo apa kalong ba menta ukam sikam pat gonto unang yalam jeng action tengan oi pi menta ba kum ki driver ngi de mastho ngi im hagane ka juksa ga menta anong pi ka area nang po kariboy district kam de shu ka area ka ba ka jaka ka balang sadin ka de ka pala q state ba ka jinang sta ndrei ka balongo apat ba kumno ki driver ato kidang sabi sadom teh isa ilam bakla hakibri ki ba omtip ya ka an kan ndrei jisha nakaliang ka sorkar nakaliang ka DC office ka labuk nang ito ka kaan kumno bante lakam hamtam ha bagalong kum ginu yalam kebun haban pan follow ka rule jong kanu ka constitution jong ka sorkar kan mo ndre nakaliang jong upat hadu menta udang kam sikam gunu unang yalam te nakaliang jongi ngiso menong ba menta kasni hadin bengala ekren sani bha bat ki pranong yalam ko jongi nyal lejmi hapo DT office ngila submit ka probal jongi hangtu ikot isla jongi ban nakaliang jokir gila rai bni trelang bat ngi ngilaong ya kiro bala da pidon gano jinge phone ba jingi kinong yalam bala dawan gino ki bakam nong yalam temut pi nai pdia ki par gumjuru ha juga por ngilej mentah po police station ro ila da submit gumju hi ki kor isla par hang turu nakaliang u police nakaliang u officer in charge ka traffic brand te uang ba
toh ila so thu ba phi phi de ki dong yalam ba sisha ila biang ki kot kisla te nakaliang jongi ru ngi trelang bat phi nakapor kapor te ka message kalong hani kapor ba nakaliang jongi kum binong yalam ngibu api kum ki driver ba ngi trelang na disman pim de shu benong ba ngidon hakano kono kaliang namar ba sisin bangi ngila yo ka probal ngano yepi ngila yo ka jing pensian po DC office kemut ka an ka itu yangi bangi ngi hap rule ya baro itu ki driver baro hapo ka iring hapo ki de jongi kimde ki jong ba Marcus Martin mo kide ki jongi namar ba ladang ngi ngimrul ya phi ani ngimrul ya yakini ki driver baro ki benah po nong po kemut kapau bangi ngila pen ken gi kenon ai ngila pen ken nda ki sin ba ngi ngila long kimi pam ngi hab sumar ban pe gi khonam ngim ti per gi khun ki long kumno ki khun ki betam sneng don ki khun betam sneng don ki khun ki betip sngi ndai kum kita ki nong yalam ki ba nakaliang ka an hi kala pen scam yangi kemut phi baro phi de ki jongi phim de ki jong no ma phim de ki jong no kemut ano ya phi banane sekmal ada don mano ba akpa boong yele de bangade ukpa phi na nge ikum kita ndre nge yangi bangi ngi de kita ki nong yalam ki bana kaliang ka an hi kala pen scam yangi bangin pek in kimi ahlon phi tengi ong balada uneu ba Marcos udang kam sikam yele kum presiden udah penthut yangi kum nong yalam nakaliang jingi ngimban se banyak si bor bahalor ai ne thu ipi direct menta bangi ngila ya sakmat ekam kanika ka jingle jongu ka jingle illegal jongu ngi menta ngila da biya sakut bat ngi ap community baka kut kan investigate habide baka ne ka jingle illegal ka jongu ban nakaliang jongi juru ko minung yalam ni sapet ka ege proceeding ka ban nakaliang ka kut kan ayangi te nakaliang jongi ngi som bodong ba ka kut hi ka de ban bisare kane mano bade hok minung yalam to kane ka asyan te in supen sai pi ba haman ki unit ke baulet udang penkesan be jelede banga ngarang de presiden pi warsania gitu nomor gitu ide tangki nong kulmar nong po te kata de we berkabar bakalong ba udang lejru ban form unit hakato kan nitli ki unit ki bahap apo ka kanika area jong kanika action udang lej ban form unit ban penskem gino kita gino kam te klaim kata ka ikot kisla ke ba nakaliang ka an ka la aibor yu ban untuk warmo te kata ka bauni ubrio umut ubusu ya belan baik nyel de ulai cheno udang kam ba de bangadang de mga presiden pina sania gitu ya kata ka ba nakalian oh hadu menta udang kam sikam bar udang pastu baklaru ikini ki driver ke jongi ki bedang sadin ke jebing ki bedang biej udang pastu baklai ki bu ong bek ba ki nai kam presiden iki to nai kam nong yalam iki to ngade udang nong yalam i kata ka ngene ko an pencain dia Tekum berfitip hi kini kisngi umta kibdai syu kisngi berang sadum berang kadum lemne berang syai lam baklan berang sadin ka nepok jumi berapa kumenta ko mong syu keren lada kane ka jakal ne ka khandau ne ka kali ladangan dagarmeng sintur ngalawan ong de berge jonga henry ladu try uan bun pha ban sei bin penmi kita ikut kisla ke jing bin sya evident bengiong atau ladanga ngamdon kamlong jing le nanya nga kamlong jing le nanya nga unong kam lane uno bam simlon ikut sla tu kumolong menta uno ba Marcus Martin kumno urang nut ban kam try kene ka session hadin bengi ngla register apo ka department apo ka office rekam nyog district commissioner sumar udo DC te urang wan ban kam try urang mi media na ka por sapor urang pan ke jing trelang baka DT office baka traffic in charge dan rengi meneng la leban bu jing tho baro untuk bala nang nei khmat try oh nang nei khmat ni ong itu ki officer ba ba lada don ki bru ki rusum ke bu ki bawan ban kami lada bikin nong yalam juga auto action ba sobha ban pinpan sei ki kot islakum ke badai ka pertai sai mitama dem dai marngi hang ngim stan ba ong magdai tang gidangnya andre haju paru ngide ki try to ngisgo khiai lagu jong kam andre utama Marcus Martin reng skwa banong tagawai lada pikwa bani keren pen isya kan ka kam ka bumur kata ka auto hakti jong gide bandan tatingin salangan bani keren ka auto hakti mdon bri ulek moy high level ha mi gide hire brabar Drabar auto, kumno umle lain deh. Yo lese kedon ka ai, kejing tumu ke ba, kejing elong simat. Kumolong kat saus nem mentama ladu arjar kandai ubat kum presiden, hadu arjar arpsau. Ladang ngi bakla mengi to laban long bakla mengi. Tekai per kabel register syua kejing elam juga Marcus Martin kinong elam gi barim, nadu kandai pun reu hadu arjar kandai kabiang. Balai pada kanti jungu kayap. Hadu bangiwat ke RTI ngi syamba sim lalai ni usyo po ka office jong DC ya kata ka asusun nga bangila de register kan ni usyo adu arja kandai ka kanti jong hadu arja arpsau nde arja arpsau la de pa ka sitir su ubu un pelong general meeting umjudan meeting baja umjudan nei dalami mengi minta hadin hana sa akhore sale akhore ban pemi kita ban so hana ngade syukri ba
Sekirip ba api kamday tang lada piwan rung hakatup jeng kinungnya ato bepinde unong sekirip ba. Sekirip ba api what way tu baru ule ka ire jeng isnai keduk kataro kadai te jeng sekirip ba. Ndai tang ber haka kerdop juga nungnya ato bandrung bangan kam bangan nang bangan keren sosial media malu mala hang tang layo jeng mentoy. Kumdai kum kita ki pusdar rekam. Ngila syai de menta. Ngayang ne lada ngamdan ato ngaleran mengawan yang ne. Da sinta ka babura matang ang dem de kata kinungnya ato. Ngaleran mengawan keren ne. Kat haduk bang ladon ka ato hakti ngade utrai ngade nungnya ngaskotu ye jeng dehang tay mo ngaktin de utang buat harsia da sutu iku jingan jot kitu bepli kali umdan rang ka ek umdan wan kam mana bang ade unong ilam oto to pi kam sabar ngono po te kata stu pi ki ay ka jingi trelang de kum sabor ni sa kumer bang mengi social media likam de u kam baro to ko berni ka de oto jung urang nelere itu stu itu kitrai ki ay jing trelang de andre kum bolong hanong po de ngam itu mula kat kunong po ka de ka kapital jung riboy distrik kum no ka unong umleran udon ni ka mesemban bangan sulek kum tu klaim kot klaim slang an mi be chakamat an keren media ngan wan serum seleng kambet je kene ka action kene ka bang risar mengi ka kameran kade kata abi ngi pensai nang nes kamar roba kamdai ba ong bengikut tang masyo keren media ngin syokawang media kumne kan sukut no andrengi ngi ko aban pensai kene kade ka let's say kala bande ka sing ka bagado bat nang nes kamat bangin nang ya ji hawi de ka anyi balada ka an kam ai ka jing besar bahok kam dan jengmut bangin lek ban register bangin se haman ka license nem ye ka tu ka jing lek register jing bahaden bangin lek bener de daim de kata pararangna kam dan jengmut ba ong gin lek se ya kata ka register jingi ka ba daga dor bang seu balada kiwe kirang laun pun kami kata society hadi mengil register mengi sport hawat ngam simlanya isu ko to tang balong ka auto ka don ngai driver henry kat sau snem ngi I love you bonlong presiden ka ai ka ba pi yo i ba ka ai activities kam don ho wat tang office to ngi mong ile se ka ba ka bala long ka jong la jong ta office jong asion lada de ka bersiwai rota wat ka tang ka office ka berit bengi siwai na kaling asion bengi ni kenduk para driver beginungnya bat kum ta teter bengi perkat iki kam gebang sadin nene kan no kam begini kenduk bengi mir jemut habi de kam asion katang ka office kam dan de kenduk kot kenduk ikam bang sadin hap kenduk hadukan jong no hap kenduk habi keren hasurak kum kita segede gimat rekam don gini jing jinjar gi driver dal aja ka mensau ka stom ka ya kata bala jukrong na kapor ya kata mi keren krong thmai bang sai season kum kata de dal rapi de sa nang lam bayu te haba fil akrong di kisnem te baja kan no ka jing mensau le ka jing jinjar gi nong nya ato te don kam kan bapin dang krong thmai sai ka to ka phone ka blanan juga usian andre ka pembolong mentah hadi mengiwat arti ai iwat kana ka Facebook juga asusion ro kamdon ha juga asusion mah ngi kadon ta ka register andre ya ka Facebook juga asusion kamdon tip hang no karu kat baka jing krong ka yat be kisnem lach tang ngis ublay bang krong nadu sin kong adu susujan to sukan pi ngis ngokiaong akal numbar juga asusion kamdon judon segum kata tang iwe sing samla sinong jong nur jong no ka sinong ka badang riro habadon kata sing samla ka dadon de da kata Facebook juga sing sama kat ka asusion ka burning juga nong po bro ka we hana ta ka akon nomor juga asusion umdan kat baka pisah ka jing krong khajana par jalit baik tip karung supply jong nam tip kata bang sekolongo te de hadu kata klimat buang ba kam kata te phone ka tabalang ba kata iki imlang salang kan pi madai sa phone ka taba ka jing sai ka paman kasngi kan tip sino ka kalai tolong ngiskuan bu jing kali ndang ibu jing kalipat uang no mi gini weng no bagi wo ni mi gini naik tacu ya kan po unit hana weng no once mi syakmat saganaling ka umsaw unit mi ka umsaw weng no mi syakmat ka saiden unit ka saiden unit weng no tesa kan nungut fidang ko amno weng kadi halo kata kan nong remping ko amno kan weng si weng hak bakadu la dunan kersan ne saliwat pat iga borni saliwat pat iga taga arfumer ban lele presiden tong interfere kata tang bai ka bahang netes ko ba lo dalong ko bala te song thaj no ngila mi ngi syakmat ngila syai ndai tang manga ndai tang mano ngi demi ini dadu kitrai dadu kinongnya ngimi ban percabi ba bas ko ba wat ai su jing kersan no breun mar blai udai tang rusum kebu da ka buram ka tangan ong iti Megalayapost.news